Disoviwe, Jésus Christa, ukelake de zanu, vorkeba, siro online ukehukeba, pete, kelusia mu zeliawe. Nepu resole kevi, disoja, kevi kesahola, nepu pezie. Nepu bugo, pete crossity, jedo, gobu, keto, mu rofununu, por solia tiena. Nepu dienupu ketze, kemejie mu nepie, messi keja, ke aki vorlichi. Siro a kereli pie netsudio. Nieko a vocefle mu akinum hasile. Kekwilamana a jovi mu anu ko mochela. Silie liro nieko nenu kereli muliedio. Ugo terino petekeze tsaliku hidia kenye an vie niepu alkililome. An vie niepu an zesine no je kredi kejala. Ake pele uvi kenye sanye munbenyo pozorye. Anye pujiso zendenyo ye mun krusta akeshe. Anye pujiso zendenyo ye siliero anigatyo. Anye puno amumejeli no abudun yecheche. Amedo urin medor velye kunni koricheche. Anye pujiso zenbenyolye mun krusta akeshe. Anye pujiso zenbenyolye siliero anigatyo. No ye kekeche leke granielo Rükhielhou cheke moche. Ukeniziese wegu
Zadi ku krikine di kera die 214 jisu kim hiem ye poiz hakilano. Jisu kehu ki pori utreba somye pori pomye yedo Jisu ma keche mieri numeshe ya pomye pori kawalyedo Jisu kemye Petegeze shetali sadiko heteniapo jisu tsele hakilelo. Jisu tsele po ukela kelie uzo po ukekrie bukeme yelieche.
DIEKEPU Khsie Kerüsuo Kehou Rükhielhou. Hallelujah. Century Querco, Nico Peziwe. Podie che vi, Ferrer che vi, Choco Sedi, Unco Kehou Takeshala. Ni Buja Pipe, Nico Mipo, che c'è Satina. Tido, Unco Mesh, o THEJA Kesharo, a Zakabeba, there are Ugo Petego, che Sedi, THEJA Shana. Tido, Dili che vi se, che Zasha che Topero, Ugo Pastor Dziesengunuo. Po Ungo Renashamo Kesho, Dojeli di Vordi Ugo Bade. Sala, che Tezibise, Pokelhula, che Tezibise, Nipurizasha. Siro, Ungo Renakavonu, Podiuginu, THEJA Ngupre Legatula, Utio Uka Sabise, Unipu Pelesha, Sidi Ugo, Kesidi, Keshasha Geleshana. Ugo Poshikri, Kesedi, Shalegevike Graboe, Deri. O Gazakasha Zoko, Mu Uto Ukileke Krikurisa, Sidi Ugo Petego Kesidi, Meshakasha Strelitomo, Sedele Rivide. Kekhrie Kemesato, Hiko Kepenova, Peziwe, Heze Dozo Shiri, Anipo, Potiki Viho Mula Kelila, Ketezibise Nzia, no Vorkele Petegori Jashaje, online nu Gehugabagori Petegori Saje, Anipo Hiko Kezedi, Anipo, Ketezisenzia, Munki Tejashayawe, Yukon Tejanu Dodo Moluro, Gijunu, Potiko, Anipo, Potiko, Crimime Forge, no Forgeto Zasiko, Anipo, Penyon. Anipo Salahi Kobu, Ntejanu Metidi, Anipu Takalemi Sheprehuje, Dihe, how Mangodin Kishawe, Zero Hiko Zido, Gazedi, Vorgalino, Hiko Pastor, Anipu Dziesengunuo, Delikevise Kasato, Pokelhula Ketezisenzia, Anipu Podojili Vorgabako, Anipu no some Hokori Jashadi, Hiko Burnagilugino, Tajaka Saringu Praje, Dihe, Sasarika Pimpeleshawe, Anipu no Mejidi. Zido, Anipu Hiko, Ernagavono, Anipo Hikobu, Gemevipo Mulidi, Gemevingulidi, Ntejangulidi, La, Dola Capramia Sheprehuje, Anipu Hiko, Tisonia, Kelhuzedi, Yoko Porhike Kripidi, Anipu Verge, Yoko Voketa Tigo Crashaliro, Yoko Makekari, Shadi Yoko Nivorliwe, the Revoketa Tigo Kiri, Vorketo Tiwa Mayiko, Salahiko Bulhuke Sasha, Rupi Vigole, Anipo Peleno Metisacole, Hekelake Liunusu, Yokobu, Siprele, Kejova Shadil Hutoda, Kachasusa, Sika Mechilidi, Yokobun Crepridil Husavokel Shadi, Vorketo Tigorika Pempeleshawe, Anipu Yokodonu, Theodozo Shiri, Omia online Nuke Hube, no Jasa Socorisa Shale, Anipu Zero, Anipu Homia, Ukeshakanari to Fudi, Anipu very shadow, Anipu no Socori Crohishaje, no Socori Crohishaje, Anipu, Umeji Patenosi, Anipu Salaubu, Ukapian Pelepesh, Krishalidi, Ubu, Anibunu, Jasha Utsa Shaje, Socori Kapian Peleshawe, Anipu Zero, Yoko, Anipu Kishanu Vorgatory, Vorjas or Vorgalecolari, Hindi Ketezipiansia, the Rehoko Toke Sheriba, Anipu Sidi, Anipu Tisonia, Anipu Tenusho, Tisonia, Anipu, Kikruzeke Koketa Sedi Tekrusha, Yoko Siketa Kikuriba Hue, Anipu no Salaso Kori Crohisha, no Japesoko Kikrunusha Sidi Ubu, Ngino, Nke Fortinaje, Kesela Pezido, Kechasus Sedi Ubu Unidi, and Metepfudi, Anipu, Vogelisha Tenadi, Akorika Pempeleshawe, Nipu Nongo Mejidi. Yoko, Yekehu Hanunu, Zidozo Shiri, Tepuko Crotori Vodi, Ernakirano in Japushade, Nipu no Japio Crotonu Shashale, Miapuburi, Nsike Modosho Seti, Anipu, Kepakroke, Deri Anipu, Nkesimi prayer, Ketepu, Nginu Tepuli, Katami prayer, no Sala Ubu, Anipu, Diurnakashazomona, Ukel Huginu Nuzo Shiri Mibu, no Evi Kachasu Cecilia, no Japise, Anipu Miapu, Kacharitza prayer,
这是天人，0个不说个是给狐狸太这样喂，那这不是给狐狸自己，你不是的，你不给狐哈努，就我给到个，你不说个是给在乌布里太这个上给的是天人的，个不太不过不不说个是给狐狸，哪里个太这边子呀？你不喏，你不是说个么？也是说个么？后面天人这不是地里个为个咋的？你不是人，个没接受是里东西，那这边是个日子是个历史里头，是的有不？你不，你有不个时候给侬，你个啥个时候给侬？面不那里的，你不那个本农夫，那么不得是个时候，那地木给是个时候，你不个那个里，你不是苏苏的，Kinu vorke Jesus, me busili di, anipu uburi, anipu Christate me viso, musu se ke topor, soya ke sus, anipu diur nekashiginu, me burisus risi pregli shetina, anipu mpeziwe, zero hiko ke hu hanunu, anipu temie ke kari, washajunu, ushe perishato, anipu umhatorishato, anipu hakopeteri, anipu he kapien peleshawe, home, anipu unidi ke hu futo, home pechi. 这个啦，分了跟这里年天，你不得那哈个不得，他努说个不得，他努门我个不得，那你不可以是这，是的，给户了不都是里不，给本来话个这是话是这的，he给户很多就不给他个里不得，卡边本来社会，你不那，这不是he给户很多是的，你不he government 给的个什么就是里，他们给克布乌迪尔那的，说这个这他们里你皮，你不。Department po secretary po secretary nipi ani pu NGO sa ti le shiri sa ti zo shiri herpe mi tsa shamo sho ke cha te mi secretary nipi sala he ke huri pezie ani pu mu ubu ta ja ke vi ha ko ngu ke liunu ani pu bul hu ke hu sha he lo de he a ko ri pe te ko kha pen pele sha we ani pu Khrüpino to le liro Khrüpino to le liro ke pele we sun me zidu ya no sala ani pu ke pele be se tsi de ubu Khrüpino nu pe huje ani pu si rote do he ko ke zedi ke hu ke for haunu ani pu ho me ke to le shepherd no so mo ge ja shele ke shakrata shiri si ro ni pu se for ke hu ki ke so ke zi fi ke she ho me ani pu kitienu ani pu gari gori meza si ke ja ani pu po shi ke pi ti he ko ke sho nu he ko ha ko pette se di sho nu ke se po she ya ani pu se la no ja pe se ani pu po shi ke pi di ha she ke vo pette ko no ja pe ko me po ke这 pressure 这，你给可以给啥个啦？也不得过卡边本来是的，耶稣基督一块儿哈利的在世界上是为，阿门。
sanctuary kwargo zali ke zivi zo go tsbe bete nova perhi kasla ni go pije ni pubu ja phibe ni go tsa ke le tsli che ugo chido dile no pu ke ke tu ke ke medi Colombia se yo la chatyo Khise Kerüsuo Kehou vogata mandin he Colombia no vor South America no tiche Kerüdo no kere thoposi Colombia no city keja thoseu Kali mu Pereira city no Phava mu themie sie kekra thocha Pereira city holi ro Arabica coffee kizunu coffee meye thobo thetsa haunu nu ngu kekra thocha ya Zika zo kis nunu me kriki di hipengu kezi utivode me kriki di krisoru razali di ba siro me nyese di krite u fele moba ki krip nyepengu bie peshwade chako mi kemalago ze mu healthcare hako pete bie kedi wate sala potiki vo temie krohile mo ke bari puba Rana Kropo Liro Volire Getsala Teme Kemeje Rekrabate Colombia Liro Tichinyepo Ketata Tiki Spanish me Kronunu Kriparte Mu Uto Useye Botselie Deri Spanish me Kro Bamo Ketaki Zedi Seyem Hake Kere Kekra Seadzelie 20th century unu guerrilla ko mu paramilitary ko donu keva parle mu hawla thezi pekruri se sisye hake shomum ha bie ke buketsa group prepar sedi ukotho ukodonu ha kere kekra pesisha colombiano krta kevi kekari dukriwa daru ke shol hi tsya ke tsuko ko se sheri tetsakropo kek khalie mu hichumie tepi ukobu daru ke zekonu ke kroyesi temi hakola uko seyu nu za kripodonu za serbu kemer tithevangule modi kem haz segetsa Roman Catholicism liro Colombiano ke khotho nana mu Catholicism we u culture bom hete zakri podonu za heta thaliro Catholic evangelical kihukori memeje zo deri paramilitary how uniamo kekilamuna uzemhache ke bako Krista sileliro umhatho khawa ke to pri sala ukwe kehu meme ke ba unimo Surbizo mona uko kehu lethomiri tepie u pechdaya haka shori porhe tsba deri kehue memejus zo mu missionary ko kekra ketsepe colombiano dilekivi voket zoli kerekonu ZHAPU Chielie bawe chido uko Colombia la kechanna ko presidi keze kechatslido kiri uliro kepinofubu se haunu militant group ko siro hakesho Hrakaba Dziesengunuo seyu kelasha ketola chato Kennao liro themie kemeje kebakobu kepinofuza kile keto la mu uko Vikeseno kepinofu ukrekesha mu Iralu krabazo ketsa ngule ketola chato Seuliro NGO ko voluntary matho tsakebako sorkari mu kehubu kepinofu je phi mu tsidi themieva pezes ketola chato Kehu bu memelie pochlie sudi lulie mu dilekivi kepele se kehu mudze tsli ketola chato macha hako lady go petekze ke chatsli to mai Kergitoni pu bijimu zatsewe chido babu do nishi hegozela vodi hegobu kezedi no shogaba hakolam bijewe anipu hego chido Colombia se yehola chaya yepu go vogata Kisha keresegeza segesidi nipu kembije gaba nipu no higono hapitego siwe nipu sla anipu hego colombiano kembije gaba go sen mozono bawe anipu go mikekra gehiro fogada risisa nipu shiro nipu razakelie nipu shiro
mo fule mo ka ba ko ni pu shiro u vie pe zwadi ni pu ke manga ka ba ni pu mi hu me je ka ba ni pu ha ko ni pu no ngu me je zodi ni pu ko ke khengu ke me je pu ko ro go le ya li chi di chai we ni pu the me u khri sli ke vi ni pu NGO ko zu shiri voluntary organization ko ni pu sarkari zu shiri ni pu shiro ke hu bu zu shiri ni pu u chakras ni pu Chagori nipu shogada nipu shiro migo nipu so healthcare go nipu hagori votole regaza tatsagori gonori nipu no ngome jizodi chakrizodi temigo bu uproile ke vi nipu chidi go bu shiri gino ke jibori tsiligala nipu non tengo me jizodi crossje nipu shiro nipu ke nsiga go bu shiri nkele mu nipu nkele liro nipu no paki wondori he melewa ya mosla nipu non te go bu shiri no nke no go cross do ga pelemu nipu sungu lidin THEJA ke litse mu nipu no ngome jizu di crossje nipu shiro Colombiano nipu military go nipu shiro ma ke shoro ka go shiri nipu no tsike diwadi nipu ke seyo shiri ke las le ke vi nipu no ke ko wo nipu sla go che do nipu seyo se mo zun vo we nipu shiro ke hu ko shiri buri me tilie nipu me mele nipu shiro ndie no thali mu sulidi nipu ndie be go mo de sulidi nipu me mele ke vi nipu non te ke hu zo shiri nipu no ngome jizu di crossje din ki chayo we ego che do Colombia la chaga sno ni puno ego char na ga sa pelli di ni pun za chewe ni pu be je ke te je khapin di ma ko pete Jesus Christ sa go khale ke ta os di chaswe amen je ma se ni pu zu do ke ba go ke ngoli do sla ashers ko kholi do ma ke cha li do ye ke to ni pu ha be te tsu ga sa mo ha be te se ga ba ke no fa be je mon za chewe che do zo shri no hi go za la vo ri go bu ke ze no shokli pu ti wala be je ni pu no hi go la se mo go pe te ka be go tsu sa hi go la se mo go ke je ka be go tsu sa ni pu hi go slan ti je we ni pu hi go che ha se vo di ni pu Kenguli ke to ti ho lari nipu ke THEJA kapin ya nipu jabi go ha to ni she tsus nipu le to tsus do di ko thagi go lari nipu pe je mo nipu na jabi go tsus he go resho ho bu zu shi nipu mo zu no le ke tsus li che di ma go pette Jesus Christ he go ke la le do za se di chaswe amen
Mark se tutte che se nuovo che te fekato. Mark chapter 3 verse 13 to 19. Putsunu tukeba chayu Jesu apostle kere kinye kedakelie. Sashe po kijitu gi khodi po nichko bu po ki vor nu kesha sitse uko po ki vor sitse poe me kere kinye kedalie di soko ase apostle ko lolie soko bu poze tunu mu uko ketsebie me patha tuedi Ziu de ruoke shoko huleke vike ko khabe kha uko zaketiola sala poe me kere kinye kedalie soko Simon poe poza topie Peter tsekeshu Zebedinho Jacob mupo shizu Johan poe unyeza topie Bonagas pucha tikese nyonye tsese mu Andrea Philip Bartholomew, Matthew, Thomas, Alphaeus, Jacob, Thaddeus, Simon, Kennao, Judas Iscariot, Jesu tekeshu, sakatso. She lapardi Johan lesadanu. Johan kerekinye tute die nouveau surukatso. John chapter 12, verse 4 to 6. Putsanatu kabacha yu, Bethany nu dear pe Jesu ken heketsa. Tute de. Deri po patake lieko nyepo. Po sevatu kabau. Judas Iscariot. She kidi dear how peraka dinari. Chris se nu zelidi kapye kudzemeko tsumoga. Po hao kepu kudzemeko reli le tsalamo deri poe kerugume. Po prisabu seya mu sunu kele ko ho rugulia tsala sukatso. Nipu bujabe pudi hago gisaje. Jesu Christa akela kelio zananu worke ba peteko kelusia siro online nu kehu ke ba kori kelusia we nipobu japye peteko tsasache ugo chedo ke zedinu nipu die meho ke tsunu zo shiri nipobu ugo mipopu ke tsa ratsa ke sala se ke tsa so ke sala se ke tsa so pelewe ugo chedo ke zedinu Judas Iscariot Zenunu Makobo Mehosana. Judas Iscariot Mehosaketigi poe history nu temil who forgetanu me pungu metza togeta pori pogeta so mulie. Ugo Bible nu provoliro Judas Iscariot we Jesu teshekesu geta suri mulie. Seshe Judas Iscariot Mehoketigi poe global cultural global effect geta mu pumato ke show nu posito geta she gets a porita musuliro Judas kiss gets in te make who pori uzemie de tomodi uzemi gi de tomo geta mori uzemie sewa geta go se Judas kiss geta she gets a puya salano Judas wa pumato ke show nu cultural nuri symbol potsadi she gets a mulani ugo Switzerland Switzerland tetsu liro nation no liro neutral seketa nation geta war konu leyamo geta nation geta ugo susia mu Switzerland tozori ugo civil registry Swiss civil registry office no temeke hu pori unyonyo za thodi vor ketsu no unyonyo za Judas ketsu wasu ban nya she musu accept sa mo she geta mu Bible no
THEJA krobo banya ketu liro Swiss registry no banya ketu liro unyunyo za tope Cain tsiligenze unyunyo za tope Satan tsiligenze unyunyo za tope Lucifer tsiligenze mu unyunyo za tope Judas tsiligenze kete shikete puya ugo Bible no Judas we supuga kete suri mehosana Bible no Judas we detailed description po kelhu bo su po petse peredi tu kete suri ngulemo po ki kete na po no vorshi kete suri tusmo de ugo chedo Kekhrie Vikeseno Mark se kere tefuno se Luke soru ker soru no Johan ker se mefe soru hakono ngukelie Judas we Simon Iscariot nyo kete supu Simon Iscariot nyo kete mu po kya no vorshi kete ri tutumo deri Iscariot we po chau liro Judeano town po Judeano region Cariot region su nunun he kete su peleashe mu si liro Judas we porabi Judeano no vor kete mu Jesus yeji Kekhrie kwa pette Galilee me kete suri ngulale ugo Bible no perketu no Judas we keriken ye ko dono me po kete mu poe apostle kete mu Jesus to po ketta kese suri musa de la vor de Johan kerken ye soru no puketu liro Judas we paruguya kete kerugumye kete suri pu Luke soru ker soru no mo Mark se kere tefa mati kere dieno mu kete Judas ZHAPU kete metsi pue jisu teseke su kete su pu pre kete musalano Judas the betrayer kete protector stito kete suri mulye ugo gilikivi leshada Diego the gospel the four gospels hanu mukeliono Judas ze provokete no Judas we poto po pepibie Jisu tesheketo po pepi sawa keta su ngulale seshe dilike vilesha da dia hakono me hovo kete tiki Jisu we chekavoni uko matse kete tela tono Judas we Jisu tewa do kete su Jisu e su pupu kete ngula uko Judas kelhu hauno no makrobo me hosana lessons krobo uko la kikem heketse kropo bashi mori uko gipe tenuri uko gi Judas bagetu su Judas bambeshi ketse suri ketsosene hu kera za ketse kelhu we kikem heshi mulhu kepetsu ketse kelhu we kikem heshi ketse suri mehosene Judas kelhu no uko chapo mehosene ketsu liro Christam hatotsa tuya ketse lanu su sedi ukepele ketho ketse su puli kenze ketse su ngule proximity to Christian activity does not define true faith ketse mo true faith how liro kidoboka kepele ketho we kidoboka ketsu liro utho ukhabye umelunu no ukhabye kepenyo futse jisu tse ketse mo jisu e anye pule ketse so surrendering our life to Jesus and proclaiming that Jesus is my Lord so musura bizumo there is so surrender to no tikel hu no kikem hedi husamo shoshi Krista release di husamo shoshi Krista character se di husamo shoshi so mule Judas Jesus zedi no teaches se po ministry tsegeta ugo peteri so si mu Jisu e Judas kedakiliki pobu apostle tsekiliki Judas bu ke koringu kili siaji ke tseko pette ke kongule musakim hedi Judas ri ke kongule zo pobu terho ke sho hole ke vi ke ko ngule pobu ke tsamegi udpo jesero suko surf hole ke vi su ke koringule pobu me petta ke tsa shiketsa ke koringule ugo mark se ker tafunu so ngulia seshe ugo Judas kekeleki Judas ri Jisu vie inner circle Jisu zedim hatseketsa shiketsa themyeketsa suri musa Jisu zerp faketsa su tsekemen nekesa tiki Judas ri su ngutuzo mupo porisonu bazo ketsa su ngulie
Jisu Lazarus Besheke Satiki Lazarus Shedino po Besheke Satiki Judasri Zunu Bazo Geta Musu Muzo Geta Uko Suringulivi Jisu mi Nyepengu Vatseke Sunu Judasri Sunu Muzo Musunu Pori Mary Sazo Geta Suri Mulivi Jisue public sermon po Kizatununu Christian Foundation how Pukesunu Judas Rivos Sununu Ranabaketa Suri. He listened to Jesus' public sermons and private explanations. Hakori Mulevi Judas Jisue Uko Mikirikiniako Uko Mikirikiniako Zedi Uko Ratsegeta Uko Petaketa Shiketa Tiribaya. Musakim private explanation sukori Judas we pete rannageta musala Judas we first hand experience Jisu kikim heshi Jisu kirapo voshi Jisu kidapo tsashi su pwe mukeria topo keta shiketseri mule Siliro kidopo ke kradaga keta Judas kidopo ke kradaga keta su mukiliki Judas we pomelu pete sedi nipu tsasamo keta pwe po Nyepu Jisue po Nyepu geta po melupe tesedi su surrender tsamo geta uko su ngulivi how cheke voni tiki uko telanum hatse geta tiki Jisue ponuke meje sedai geta uko su nguli mu po ponuke meje geta tiki po nyugo mi po atesdo geta su pusa mu petakele ko petego Nyepu su ame geta getso Deri Judas wa Nyepu shidi pumo Rabbi su ame keta su pusa musala hanunu ngukelie Judas we po Jisu zedi mhatsutozo Jisu kidobo ungo keta mhatoko tseketse kori po ngutuzo po experience tozo po tuzori ungo mhatori tsutozo keta deri po Jisu zedi po Nyepu tselemo keta uko suringu seshe vudinu Getsemani THEJA unuzo sheri po Judas we Roman chapahi ko zedi vodi Jesu tesaketo tiki pwe keviu Chielie Rabbi shidi vor musket suket sozo sheri Judas we Jesu zedi po Nyepu tsele moketa uko sumusa Judas we po melu surrender tsasa moketa Jesu we Anyepule ketas po su surrender tsasa moketa uko sumule Mu Judas we po will riba mogeta po tu getu tsele geto po will riba mogeta uko sunguswe po how Judas lar bi remo uko pette ko lari how retor geta u surrender tsepe ni pu lordship nu segeta nge ni pu no akipenyo fle no anye pu le geta su tsere segeta su mule kido bola tsere de yaga geta Tsere ya ketu liro ke krilamuna ai ato a life control se ya ketu asu kawa mosho keta a kepenyo fo diese tisa mosho keta ati son he a ke puma ko ato a me dochne ya ketu ko asu ko bu siede mosho keta shiketa uto ukabe ni pu tisa mosho keta mu ume dochne ketu ri suri give up ta mosho keta shiketa po selanu Judas ri polar reketa po melu pette khabie Jisu po kepenyo fo keta Jisu po Nyepu keta su tsele keta uko su nguwe musalano thie uko gi Judas yo uko gi pette kori bambeshi keta suri lesike ke krilamna uko sandemet sivurdi Nyepu dier nabaya keta Tefugo crotonu zo sheri tenugo crotonu zo sheri Kresarago crotonu zo sheri nichugo crotonu zo sheri so she program ba tor ugo program ba tor ya program ba te ko novodi attensibi Nyepu dieren na ba ya ketsa die Nyepu dieren na ba ya ketsa muren na ketsa so ko lesser liro ugo mi pa te ko ri ke petami tselivi ugo mi pa te ko theologian mi tseli ke vi dieren na wa keta asu lewaya dieren na ketsu sunu a amelu pet Te usedi a life haya surrender to be Nyepu lordship nu system beshi geta su lesike po u heart mu u will lu ba mo geta su tatsegeda su nu Dziesengunuo kasegedo mu su surrender tegedo su resegeta su mulye
Tie ugo society mahoseliro society kravapom hedino u reflect la sebageta ugo suri lesike. Mu society mahoseliro ugo society we are in a mess getan ye. Hanya bageta shiketseri musa. Musalano kido bolan hanya badaga geta su mahoseliro uto uketso pelasa mosho geta. Individual pette uto uketso samosho geta. Honyo ho blame somebody a part to sambe shi geta. So yo less mosho geta so lebawe. Generation poni pu dia thodi no lusamo geta ni pu standard no lusamo geta generation po shi geta musa. There Jela share gets a generation where su kiri shoba gets a suri mula sadi unu shogeta mu unu tatsere gets a shiketseri muba. Deri ugo mess hauliro ugo hard to divide the torba getalano munipu lordship no surrender tsabamo getala ugo mess hako muba gets a suri mule. There is sununu tzidamo ugo sununu tzidamo musunu point kenyuno grace extended. Grace rejected musuno spiritual jeopardy mudaya ketsa suri mulasake suno no tsidemo kepenyo fa ngu ke mejio su khabe utsa si ba ya ketsa shiketsa kepenyo fuwe de ngu ke mejio su reject ke sunu rofuki tati razale ya ketsa nge ugosu judas kelhunu no su mulasa jisu judas kreme ketsa shiketsa ketso ketsa ripuya Jisu Judas nguke mejio kape Judas tsembe ketsa sketsa ketso ketsari puya. Jisu Judas krezo ketsa nguke mejio extensive potsa sezo ketsa sungulale. Jisu Judas ketta kesatiki muposit tuzo Judas we po tesawado Judas we po kape pitsake jako tsawado ketsa Jisu e su shit tuzo. De Jisu e Judas so the moment Jesus chose Judas, he was also given a second chance. Suri mulye Judas no Judas pu radile kevi mu Judas pu grace how kape putsake so muli kevi Jisu so kape putsake sa ugo suri mulevi Judas Jisu Judas keketa Judas keketa azeu shidi pokevozo last keto THEJA no Getsemane THEJA ketso Jisu Judas keza azeu shidi poke. Ugo sunu nungu kelia tela ketso Jisu Judas krezo keza ugo suri musa. Ugo Jisu mu Judas ugo KEPHRÜ keza unu meho keza tiki Jisu Judas we potesha keto su sit tuzo. De kun nyempuri poe Judas mystery gets Bible na sidi tumo po Judas pesede gets mori Judas we po gis chisado mu sala ashisado gets she gets pori ugo Bible no she gets pori tumo gets ugo suri muli sura bizomo deri cheke voni matze gets tela tono po Judas piri krasa gets ugo suri muli Jisu punu ke mejedi nyogo me po Atesado ho ketsa su pu ketsa tiki Johan we pekre Jisu ki Jisu subuga ketsa pekre di po ketso. De haununuri ngu kele Jisu publicly Judas shame sa samo ketsa. Motu Judas pe jo samo ketsa mu Judas pu mengali ketsa samo ketsa uko suri mula livi. Mu tela outreach of love how tela to liro. Jisu ki kimhedi Judas krie ngu mejese shi ketsa tela tholiro Jisu nyakradau petsewe Judas tsekesa su tela tho Johan ponye pe kredi ker tseketsa tiki po Johan ki anyakrada petsedi khase ketsu su ho ketsa su po pe kredi Johan ke pusezo deri pethakelie mi kere pom hodzunu liro Jisu Judas Khrusa ketsa sumule. Kekilam na Middle East culture no mehoseliro. Mi pesoya ketsu we nyakrada petsebe supo tseshi suwe po kekreto kevito po temye su huya ketsa po su krea ketsa su lanu nyakrada su petsebe utsiyashi ketsa culture mehovosiro si
Musalano hanu cultural me hoseliro Judas we jisu muke meje tela to extensive potsakesa. Ugo, the final act of mercy and outreach of love was extended to Judas. Geta Ugo so Musa. Deri Bible no pugeta siro nyekradayo piele mu metta satan punu leda isi. Siro nyekradayo piele mu metta satan punu leda geta so muli. Mu satan punu lede mu Judas we muke mejenanu tetsugeda ugo su Musa. Ugo Judas Kekhrie no muke mejeu extensive potsala geta tiki pues su pima bidazo potopununu decides legeta potopununu ke daledi po pima bida geta ugo suri nguli. Musla tison he ugo to ugo Kekhrie no mehola seliro tison he uke penyo fa muke mejesu kapi utsbaya geta ubu radile kevi ubu mezzle kevi ubu messale kevi uche pershisale kevi uts ketepvusale kevi uke penyo fa su muke mejesu tison ye kapi utsbaya geta ugo su mulia de muke mejesu kapi utsgesu uto piana moda geta mori uto lepet zwaya geta mori uto lekemet zawaya geta mori uto piamo geta shiketa tiri mubaya mechezo mu utorisu experience bageta suri ngule AW Tozer pugeta. If you truly believe that Jesus is your savior no ka tone no jisue nkelake leo geta mu por bin krohisile kevi poe ke to geta mu po pu geta ko su zemo sho geta no su pelet tuya liro no su asodunu tsodoho su puhichi geta. Don't say I will do it tomorrow. Kido bolaga ke krilamuna postpone geta no mule modelivi geta su pusa. Musala ukelhuno make postpone sabaya geta. Atu akel hunuri asu mubaya makekra postpone sabaya geta. Musala grace extended kapi utsakesu muke meje kapi utsakesu ubu vile getola ubu mesali getola ubu ketonu thale getola grace extensive utsakesu no postpone sede hekje geta suri lesake ugo AW Tozer pugeta. Do not postpone daily private prayer life geta. Utur bige chatsaya geta su postpone hije geta. Do not postpone gathering of prayer. Ke zedino ke chatsa getu postpone wa hije geta. Do not postpone giving back what belongs to God geta. Ni pu vie getu su kapye potsala getu su postpone hije geta. Do not postpone speaking to the lost. Ni pu sike moko ki Dilekiviu zaketa su postpone hije geta. Do not postpone kindness and serving your family geta. Kikru kruhi geta muke meje mu ke kresedil hu geta kikru su postpone waye geta. Do not postpone answering God's call geta. Nipu uke kesu su no postpone waye geta su mule. Mu we kelhu no make postpone waye geta. Hake vitzle ke vi konuri postpone tsawaya geta. Dia topu morsho geta unuri postpone tsawaya geta. She geta hake ka postpone tsawaya geta. Musalanu postpone tsageta unu utho kadi kada livki ke vi su Judas Kekhrie nu su mulya. Dile ke vi kape utsgesa su postpone tsade hekiji. Mu dile ke vi hauli ro Jesu Krista pelele ke ta ko pele ke momia lar bi dile ke vi how bizamo they peleke lemeke lari deleke vi how meaningful thor geta mu deleke vi how ro kidoboga ke jova geta ke khrie mu tsikemeze geta camera geta how deleke vile musalano deleke vi how uko Jesus Christa sileke ketamie Jesus Christa sie dzitse ya ketamie hako lari deleke vi usa deleke vi uso musala deleke vi utison he uki voria ketuno postpone sawa hije geta suri sedi kezasa just seu liro makeme hue ukel humu uro fucheper huaya geta
su ngulange. Greed corrupts the way of life and the soul kecha hayari ngulasa. We're sure Judas we Jisu po sermon pu kecha. Mu sermon how siro me poe kidza pette po vie chelieri po ke hero pe kawaro ke di po ke prabaga kecha. Jisu su pu kecha tiki Simon Judas ri vordi su ranat tozo michezo. Deri Judas we prisa poni thor keta suri mule. Mupo prisa ngu poni thor keta su ugo Johan ker kenye die sorunu nuri muli vi Luke mefe kenye se Johan ker se mefe tenye sunuri muli vi. Poe prisa pilfer tseya keta shiketa ugo su musa. Musura bizamo po mati mefe soru ker pengu. Jisu po punununu pe pile de Jisu tesheke to punununu pe pile ke tiki po pitse ke jako ki vodi po mati me fe so ke pengunu puketa a po tepe ni ko dzienu shero ni ko kedipo atsatyoga si te uko rakasera propie potsawa shiketa sungule mu Judas we po prisa poni torgeta sungusa mu po prisa poni torgeta lano po topo hurimotu ketsa suringusa. He stooped so low to betray Jesus with 30 silver coins ketsa suyuri mule po topo humoto ketsa mu Jisu humoto ketsa shidi raka serandunu Jisu zewa ketsa uko sungusa tyo kepra mefe po serekeniano pu ketsa ke diemie tendu meri tefu meri ke diemie tu dobo bu vodi ke diemie su tuwaro tukriwa liro ke diemie su ja po maliro rakaser shi ketsa musala Judas we Jisu tebe po teketsa mauliro rakaser nu ke diemie manu nu kasawa keta Jisu pese seketsa mato tsawa ketsa su wule ugo Judas kelhu me hosaliro po Judas liro po vapo tsadi nu techugeta su ngumo poe vapo single moment ponono po techude ketsa suri ngumo ugo Judas Jisu betray tsawa ketsa Jisu tese ketsa hauliro po vapo no reledi no po tesawa keta ugo suri ngumo deri Judas how tseketsa po private life nu poe po private life nu po nu chazu modi po nu po Kekhrie Ziephrü di herkeba suyo mule mo uko sungu ke liu uko vodi po prisabu disciples ko petakele prisabu su mezaya ketsa mo prisabu su no po pisa tsalale ketsa pilfer mani ketsa nie shiketsa su mule mo hanunu uko ngula ke liu when we allow where private life yo unchecked de liuro make hupori lady unu ba de likivi su muwe musu lady unu chulie lady unu bale di unu nye puts le liuro su utemye tsede ya ketsa musu utemye tseke zu rabimo deri utspare ya ketsa su utspare ya ketsa musu uke khabade ya ketsa mu decision making no su sedi uchathabade ya ketsa su mulia musalano private life hayo mengu ko ke luyo no hake shobunu ledi umelu no nye putsade liuro su no we ke krepe jade ya ketsa mu upe hupe jawa ya ketsa we suri nguwe mu uko me puri krede ya ketsa tiki me puri how ayapo innocence tedi podyom hidi shidi krede mu shiketsa pupuya deri su innocent mo we room mu khulibe satan tsekesatiki satan wa lady ke diu tsilia ketsa su ngulia mu hake me hu how ke penyo fa how ke penyo fa poni mo tor ketsa musu ugo busu tseheje ketsa su pusa ketsa ugo suri ngulia musu ngu ketsa kido bola su shidega kido bola ke me hu dangerous to our spiritual life and to the life of our ugo life ugi kido bola su dangerous ka su me ho ketsa tiki make me hue we me zeke pe rockets mu ke penyo fu zeke pe rockets su dat theya ketsa su bir howa ya ketsa su ngulie
hakeme hue utu ujaz fadinu sunu poche pek osawaya geza shigeza mulia. Sashe hakeme hue kepenyova bu akepenyova tsamodaya deri manyabuno akepenyova tsabadaya geza. Sashe prisa keme hue hakashopete bo geza su pusa. Musalanu jiswe pu geza we prisa rosho mu kepenyova rosho likenze geza shigeza su pusa. Musala hau keme hue haisiale mu keme hue u laifuri utu uke rirori biepe showaya tsepe huaya geza mu usoluri tsepe huaya geza mu society buri keme jeya geza kepe rocket konuri keme jelia geza uko sungude yale sala jiswe uko bu prisa me huhije geza su pusa EW.Tozer pula ke seuliro po uko hau pete less je geza mu lemenyo se je geza suri lewa mu ahu po proba geza tike aya ke thole a haidi la ya mo geza shi geza suri a petharisa mu EW.Tozer pu geza jisu zapu zaye nye pu geza mu timu kiza pete kini ko pete po vie geza deri po kiza hanu vor geza ki po Kekhrie Zidi vordi tyo Keseno po feyo porbi khabadi tyo deshe geza po feyo porbi khabadi kiza haunu khabadi tyo de geza supuza mo hako vatsala mozo sheri uko hako pette sile ke vi lele ke vi temi pre mo uko haunu no hake kra lele ke vi shiketsa ba mo lesake Chadi no mo thelao no kepenyofa ki vor geza haunu repentant heart ho meyat thor geza repentant heart how meyat thor geza u kepelle reveu no raddi geza kelhu how meyase geza suyo lelasake mathi mefe tenye sen mu penguno no seshe maketsekopo keretha keretha hanungule hanu prasaliro Judas kikem hedi shedeshi geza ugo sungulia mu ugo Judas we pue jisu teshawa keta she puri punuke me jevor keta ugo suringusa mu tini dia Bible no puketsu liro pue ke jo ke zmi po teshawa keta la punu radile di pitse ke jago ki vodi raka serasu sevo ugo tsala geza su pusa tini dia liro su tini dia via Bible no liro su explanation your liro to tzazaden he geta su le English no pu geta Judas felt remorse geta su pusa Judas felt remorse geta and returned the 30 silver coins geta su pusa there's a big difference between remorse and repentant geta su yori ngulale remorse geta mu repentant how kidobuka remorse we pu geta remorse ro po chau liro hapo tseke kruwa geta hapo tsuwa ke tseke kruwa dinu unu ke mejede unu shode musunu ukera geta su se di remorse repentant liro kidobuka repentant liro suri unu ke hapo tseke kruwa de unu ke mejede unu shode there sunu nu tsidemo punu ke thonu with a sincere heart poe a am hatoke sho haunu ribie kidobo putushi su tsudo gets pepile gets si repentant gets mu Judas kelhunu meho gets tiki Judas felt remorse but not repentant gets poe Judas we punu ke mejere po punu shori meje mu poe poke rai de meje deri poe sununu radiledi a jisu fale moshade gets su parle moketa uko sungule being remorse geta where remorse geta uke phuma siledi su sula unu ke meje geta mo sula ukera geta su meyathor u kepele reveal no faith journey no being remorse how liro meyathor mu being remorse how meye ke krila mono su a fupe su se geta lanu
musidi asu sigile lanu su meyator deri kepele journey uno kepele reve uno su liro zomode keza uko su ring mulie remorse we ufu kezu uno su meyase deri meyeto kezu liro asu no redile moshode mupotu kezu tsiligedo su repentant ro su keza musalanu kepele journey no how can you near se mosho remorse rese mosho they repentant meye ko keza ugo suri lesike ugo Judas kelhunu nahoseliro Judas kelhunu po keka ke jatho liro po jisuki la vole mo keta su musa Jisu rabbi po krohisele ke vi Jisu rabbi po ke jova pe po tsele ke view fully mogeta po su return sa mogeta su musa Judas kelhuno ke katho ke jatho po liro po po solution fully geta su musa po ke daledino solution po ke lhuno sevor geta su mulie musalano ugo mehola ke setiki ugo remorse tadino hatonu remorse tsawadino mathoke shonu sununu side yamo repentant ketso pheleyashi de ke penyo fo ke mengu li repentant ketso phelemo sho ketsa nipuwe su pusa uto solution fix tselekenza me puri uto uke phumau tseke me salekenza ketsa mu me puri uto uke phumau fix tselekenza musalano uto solution se vodi uke phumau fix tselekenza deri solution we Jesus Christa gi ba ketsa uko su lela seke mu sidino jova do badono zo sheri tie do bado kesau sedele de ni pobu ko kruhibe uko bunu kizuvia trappings kono te chumo de modino remorse repentant din pu ki forgetsa tszegetsu tslegetsa mu ke penyo fa mu ke meju khapi u ke tsege su yo sedino dison ye ke vizati vaketsa potu ke tsu tslegetsa dison ye potu ke tsu no thalegedo ni pu ko pette ko kruhisje ni ko peje Nipu die sever kezamen kesala beje pastajisan. Ugo telanu petegeze shetaledi. Zadi ku kripodi hidia soru 146 okezekeldema. Nie ko kezienu tyo diero KEPHRÜ ketafumo ikirove chata zero jisu Meyase lietyo nie ko
zedi ke chatsele do. Ke krie ke penyofa ke tezie kapien zese yawe. Noche dozo sheri tsali ko nunu zo sheri. Ke cha nunu zo sheri ntie ko nunu zo sheri. He ko rotse ke se he supele. Salan peje yawe. Poti ke viha o kapie he ko tsesedi he ko bu nro shokeli haulari peje we. Muno he ko rotse ke se hauno nongu meje di he ko kruhisije. Ke kilam no he ko tatsa tor ke tse temile. Heko ke pumatsedeya, heko Dziesengunuo tomodeya. Heko si tudino ke pumaritsedeya, heko si modinuri ke pumaritsedeya. Heko ke tonu huredeya keza, heko potu ke zuri tsile modeya keza temile. No salangu mejedi heko kruhisiji. Heko bu heko tatsego hoko lekivi, no keko kapi heko tsisiji. Ke krilamu keko semoliro heko tsile genzizo. Kizu po tesseret tor ketzelano heko su tsile genzile. No salangu mejedi heko kruhisa jeni po. Musidi heko bu jova diobadonu luke sunu nlal husile gedo. Jesu Christa characteru sedinu husile gedo. Musidi akepeleuri tsekemetti legedo, tsepesu legedo. Mumyebu allari me vile gedo la. Nongu mejedi heko pat teko kruhisa. Heko hanunu to hiktie ke nula vo ke tse kono zo sheri nke create jeu bue heko me popo ke tse pette ko yalichi muke me jeu buno heko zesi doche musidi heko buno nlano lokelie mulhupe vikelie tsechedi Krista arhakelie za sedi chayawe amen pette kori baprele ugo chedo ha pesike to kenye ba Boliro ugo hymn festival vorje mu hymn festival liro August Ja Seren here Tevatiegi Ugo Hymn Festival how bado mo sanctuary choir liro haula Zaligo Dodze Vorje Musala Petegori Utio calendar no hayo mark Tevadino Vordi Kepecosa Mutalino Nuri Ukepeleri Tiketafulie Mu Ucheri Sikilia Tije Sashe Doliro Apotoseliro Pokenino no pineapple se vorba musala ki krupe tevu yopo pie prele nushe musala nyogo paket tiki su pie prele je mo apothose npeje ho nyo peje